Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Welland Konglam ulalong urangkan sai ban yora ya kanam la adu ha ka 46 State Bodybuilding Championship arajar RPR ya ka bala penlong daga Meghalaya Bodybuilders Association ha ka khandai tarik unaitung arajar RPR ha Sri Aurobindo Institute of Indian Culture Auditorium Shillong. Hagani karan san ya kopen I doksa la phya ha ki santali ki kirdan kata ka men's bodybuilding, ka men's best physique, ka women's best physique, ka mom's best physique, but haga men's master category nagbanta ki bala Southpost nem sheneng. Kinong job haga kerdan ka pasan kilo kilong u Samewan Paswet, u Resnaldo Kongsit, but u Yohanes Sangma. Kinong job haga kerdan ka pasan kilo hadu 100 kilo kilong u Rehearsal Jones Nyota, u Ebenezer Kongsit, but u Lalrem Mauya Sangma. Kinong job haka kerdan 100 kilo hadu 100 kilo kilong u Willander Konglam u Lambor Nong Klau bat u Gary and Masar. Kat ba kinong job haka kerdan 90 kilo sheneng kilong u Atlanta di Shira u Raju di Siar bat u Sanbok Lang Karmulong. Kini kinong job kin sayo lat ban mikmat ya ke jela Meghalaya hagaran sanya ko pen idoksa kapala tip kum ka Eastern India Bodybuilding Championship arajar RPR kaban salong haka khat artarik bat khat lai tarik ubnai naiwing arajar RPR Hanong ba Kolkata.